nkaburijo Bishopu yabanza kwemereza abaronde aba bari kutera ebiragano byo kuhamya okutebwaho emikono. Nabwanyuma yayereka okutangara ahabw'abapasita bamwe abari kutandikaho amakanisa konka bakagumana bakora ebiri kuhabisa. Turije kubireba TV nebiro birikamparo pasita yona ida kutase kukazonijo uri akuzire nenda kurito dijo kari yona boza bakurasa ndete nikatemba Bishopu nagira ngo arugire kucuma nyangwa amakanisa g'emiringo nkejo nibagatandikaho n'ebigenderwa byabo nk'abantu betu kutari kuburira injiri ya Ruhanga. Arike kanisa yabireyo omutawuno obumbanisho bisantare omusigaza kagenda ya byatwara abana babasigazi bagumana bashamirayo bagumana bababeha abana babishiki abana babojo bakabatoroka no mu ishomero baza kushaba ahendeberagero y'ishomero unaza gukora ugo no moyo wa Ruhanga odija kijaja wa Bishopu hati nyoni ipurra mukama nanyeta kari musini yake ya kabiri ni ipurra ninyenda kuza kuburira Rwanda sini yatu ona tubazuka shumani ukatunga diguri ukemera abantu bakamanya ngo wayemera Bishopu nabwanyuma yashembeza abahame bwo murundo rwabo gwo kubanza kandi bo bayereka amashemererwa. Bose ni kusemerwa gwishonga kishinde cyitsikisha aho bizobera aho kwegisa husband aho kunyemerire niba ngo kufite bose cyikuru ko nwagara ko nwagaruka busya Ruhanga kandi kaburizo nosanga ngo abantu kamuzo kwemerera yemera abana kuraki kandi nuko ibintu byo kutangaza mu cyakeze nkaburo takativu ndakushoma ndakurasha ibintu byanyu mu dadanse ajizo. Omuganda makuru oburisa bwa mugarusya bwajaguze kiro cya Pentecote kandi omukushaboku abakakanshanjo bo mu kibiina cya Christian Women Fellowship bahamibwe kutandika kuburira injiri ya Ruhanga. Noraganisa okorora abana abari kutina Ruhanga kandi no kubarinda ki ndaganisa korantyo Ruhanga no mwezi wanje erizoba isande ya Pentecote ninga Pentecost Sunday nitwijuka ubu Yesu Kristo ayohereza umwoyo w'ukwera ahereza kuzoka akaba webiro makumyana yatema umwiguru kwabe yawireho ebiri 10 yashumye umwoyo w'ukwera ahantumwa ngo kuyabera baraganise okutushoma omustebo cyo yakoze gwentuma eshura yo kwanzo kwa 8 omukushaboku abakristayo bashabwa kubecho kureberaho kandi abashija bashabwa kugaruka mu kanisa ngo hakuba baginagirire munonga. Bisacho kozwe negira ngo abashinja nubwo muchome bacho mu kanisa kana bakazi nubwo mu kanisa abashinja nubwo mabaraka tsana bwenu kama twate abo kwa muzakatwa inteki Kathe Musime niwe yaburira kandi yashaba bakazaba kumanya imyuga yabo omukuburira injiri. Abakristayo bahiko mu mwanya ogu harimo aba St.Peter's All Saints Mutumu Rugarama hamwe na Kumuyaga. Nde Stuart Twino Mujuni na Senyomo Gideon.